Allah i ovokratu, dobrodošli na kanalu Arupil Balkans. Jedno pola sata ću biti s vama i ako imate, evo, najavio sam se jutros, evo me opet i večeras, ako imate neka pitanja o onome što smo govorili večeras ili ako imate bilo kakva pitanja o Ahmadi Religion of Peace and Light, ovom čovjeku iza mene, dakle što piše u manifestu je da je to za sve, dakle da je ovaj manifest pak dio za siromašnima, za siročad, za udovice, za one koji žele promjenu i da ljudi koji žele da slijede lidere kao što je Mehdi ili baš ono što Imam Mehdi objavljuje, svakako je dobrodošao na kanalu i vidim da je Mohamed već ovdje, dakle pozdrav Mohamed, assalamu alaikum, nadam se da si u redu. I ako bilo ko ima bilo kakvo pitanje o God of Wise ili stavio sam danas mislim da 3 videa na kanal, dakle nastavljam ovu seriju epizoda o God of Wise, u stvari nekakva disekcija ove knjige, jer zašto? Zato jer što ova knjiga ovo baš zaslužuje, dakle, jer u stvari govori o stvarima koji u neku ruku se govorilo dugo vremena i objavljuje u stvari istinu o onome što bi religija trebala da znači. I svakako danas sam stavio video i kazao sam, dakle, ako bilo ko ima išta protiv, može da dođe i argumentirano kaže šta je problem, dakle šta je u stvari ono što on shvaća da možda nije ispravno što se priča na ovom kanalu ili je možda nekog drugog uvjerenja ili nekog problema sa tim, gledajte, jer u Koranu piše da u stvari u religiji nema prisiljavanja, dakle ne mogu ja sad doći i nekog uvjeriti, dakle da on slijedi ovog čovjeka, ali to i znači da ovaj čovjek koji kaže da nije ispravno što ja govorim, mora da dokaže ili me barem ne može prisiliti da ja vjerujem ono što on vjeruje. Ali svakako sve u svemu ne može niko da kaže nekome koji je musliman da on nije musliman. E pa, nije u tome poanta, ali može se dakle argumentima dokazati, na primjer, ko je u pravu, dakle koji su stvari u islamu koje su bile istorijski i religijski i monoteistički rečeno koherentne i po tome što je bio islam i što se događalo u istoriji islamski u događaju, na primjer za vrijeme poslanika Mohameda, za vrijeme Imama Alija, za vrijeme Džafara Sadika, za vrijeme dakle ovih 12 imama i poslije toga, dakle kad su ovi Umajadi i Abasidi stvorili ova svoja carstva na Bliskom istoku, dakle i kako je onda došlo, dakle kroz ovo širenje, dakle religije kroz različite zemlje i što to znači za religiju uopšte danas. Evo, možete, dakle, ako imate bilo kakvo pitanje ili mislite o ovome govoriti ili možda mislite da bi trebalo o tome govoriti, možete da mi se javite, da kažete što mislite, da kažete, ne znam, kog ste uverenja, dakle, kakvog ima smisla, dakle, pričati ovdje o religiji ili barem možete baciti po neki komentar, dakle možete reći da ja baš nisam u pravu ili da ja serem ovdje nešto ili da sam ja od onih što nemam pojma o islamu, ali svakako ako to pričate možete doći pa ćete se uvjeriti da u stvari i nisam ja ni takva neznalica što se islama tiče, da sam pročitao, ne znam, nisam dakle hafiz u Koranu kao što sam danas već rekao, dakle i ne trebam biti, dakle da znam šta u Koranu piše i ne trebam ni slijediti cijelu knjigu kao takvo, dakle i kazati da je Koran kao što ga imamo danas, dakle da je dakle riječ Božja i da nema dakle nikakvih da nema nikakvih greški u njemu, jer svakako ako su neka značenja, dakle i u osnovnoj dvoje verzije Korana, dakle u Al-Hafsu i Al-Šarfu izmenjena, onda znamo da ne može da bude ako su dva značenja u dvoje različitim Koranu izmenjena, pa onda barem recite koji je Koran ispravan. Dakle, ne može da dva Korana koji se u značenjima ne slažu,
da budu dva Korana ispravna. Pa onda možete, ako kažete da je Koran ispravan, pa kažete onda ko je od dvojih Korana najviše znanih napisana po svim školama islama, dakle ne znam, ili hanafijska ili šafi škola, ja mislim da je, ali svakako nisam ja ta koji u tome sudi, dakle ja u ovo ne želim ući, ali svakako morate vi koji znate da je Koran, da nema grešku u njemu, dakle da je Koran knjiga u kojoj nema nikad nije bilo nikakve greške u Koranu, dakle za 1440 godina niko nije izmenio ni slovo u Koranu i svakako kako vi to znate, izvolite i objasnite mi kako to dakle ide na ovom kanalu, dakle i ja vjerujem da ćemo imati par zanimljivih debata o tome, dakle da možda kažete ajet po ajet, dakle kako da dakle pogledamo, jer i ovo je učinjeno u poglavlju 29, ako pogledate Golodu Vajsa, ako otvorite, dakle ako idete na ahmadreligion.org, ima dakle prevod na srpski jezik i na slovenački jezik i možete dakle u bosanskom srpskom jeziku, dakle srbo-hrvatskom kako god kažete, dakle možete pročitati da u stvari ova dva Korana da ima razlike između značenja između ove dvoje Korana. A svakako ako je nekome argument dakle da ja o tome ne bi trebao pričati i da nemam pravo pričati, dakle ja kažem zašto to, jer kako ja znam za ovo vrijeme ima dakle nešto što se kaže da je sloboda religija, da je u stvari da smo ljudi slobodni da biramo u šta vjerujemo i da ima svako čovjek pravo da vjeruje dakle u bilo šta, da i Abbas Sadik je imao epizodu o tome, dakle Abbas Sadik je govorio da ako ima ljudi dakle koji vjeruje u ne znam Flying Spaghetti Monster, da i mi imamo pravo da vjerujemo u Imam Mehdija i dakle koji vjeruje u ne znam Flying Spaghetti Monster, da i mi imamo pravo da vjerujemo u Imam Mehdija i dakle nemam nikakvih ja smijem da vjerujem u čovjeka kao je Imam Mehdi, možda bi ga trebalo pitati ili barem bi trebao ovaj čovjek kazati zašto on tako misli, dakle zašto čovjek koji meni kaže da ja nemam prava dakle vjerovat nešto što on vjeruje da je, jer je drugačije od onog što on vjeruje, svakako treba ovo njegova značenje ili objašnjenje, neku vrstu dakle explanation ili stvari objašnjenje od njega zašto on misli da je to ovako. I svakako mislim da možemo pričati o tome i da možemo zaključiti ove stvari koji svi znamo, dakle i Abbas Sadik je objasnio stvari sa svih troje monoteističkih kutaka, da u stvari ima jevrejskih naracija, ima kršćanskih naracija, ima muslimanskih naracija i da u stvari ako neko želi da priča koherentno o religiji, mora da zna sve troje knjige, dakle mora da znaš nešto o Tori, da zna šta je Biblija, šta je evanđelije, kako se evanđelij spustio i svakako mora znati istoriju ove religije. Dakle, ako neko govori o religiji, kaže, dakle, pročitao sam sve knjige hadisa i znam koji je hadis napravio ono. Evo, imam prvi komentar, ovdje kaže Rešad da mlatim u prazno. Evo Rešade, ako mlatim u prazno, dakle, objasni šta sam u ovom podcastu ili TikTok videu rekao pogrešno, da kažeš da ja mlatim u prazno, to su jake riječi Rešade i svakako morat ćeš da ih objasniš, dakle. Šta sam, dakle, po čemu po tvome mlatim u prazno? Šta je u tome što sam sad rekao, dakle, mlatenje prazne slame ili prazno, ili dakle da prodajem maglu, kako kažete u Bosni ili Srbiji i Hrvatskoj, da ti si sad napisao ovo. Izvoli, objasni mi ko je ono što ne bi bilo mlačenje u prazno, dakle da ne bi ono muvo po vazduhu i da ne bi mlatio praznu slamu. Dakle, izvoli, linije su otvorene, da mi šalješ request, evo, nisi ga još slao, ja se nadam da će ga slati, pa mi objasni, dakle, šta sam pogrešno rekao, šta te muči, što si navalio, dakle, da pišeš ovo što misliš da znaš, ali ja ti kažem,
da sam baš uvjeren da si došao nešto da provociraš i da nemaš nekog objašnjenja za ovo što kažeš. Ali svakako, ja ti ne zamaljavam, jer u stvari svako dođe u ovim vremenima, ovim teškim kobnim vremenima, dođe svako na socijalne mreže da nekako izbaci ove svoje frustracije, da malo, ne znam, kaže ko si ti tamo, dakle da ovo pričaš, ili barem da daje neki povod, dakle šta ljudi radite na internetu, dakle idite, nešto radite i svakako ja kažem imate u pravu, dakle ja bi sad mogao mnogo pametnijih stvari da radim nego da sada visim na internetu, ali izvinjavam se, barem sad imam evo pola sata, 45 minuta vremena, pa sam zbog toga evo ovdje da možda popričam nešto, možda se javi neko, možda dođe neko se javi koga ja znam i popričamo nešto, na primjer o religiji, o istoriji religija i o ovim stvarima. Evo mi o Vuk na vrata, evo došao Ali Akbar, Mohamed Emini, ja mislim da će doći sad u live, evo. Da će se nam doći, da će nam se javiti i da popričamo nešto lijepo, dakle kako i stvari stoje sada u Srbiji i tamo gdje ljudi žive, dakle sa prostorija koje ja dolazim. Evo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamede, kako si danas? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zvučiš nešto prehlađen, ja se nadam da si u redu, dakle, Ne, dobro je, alhamdulillah, sve okej. Bio sam malo utehnut, gledam utakmicu, igra Srbija. A, sa kom igra? Sa Andorom, evo, vode 3-1, izgubili su protiv Albanije. Mi smo igrali protiv Švajcarske, jučer bilo je 0-0. Bilo je 0-0. Slovenija? Protiv Kosova bilo je 1-1. Aj, joj. 2 remija, dakle, sa Kosovom i sa Švajcarskom, dakle, nema pobjednika i stvarno 1-1 i 0-0, to ja mislim da niko nije, dakle, možda bio toliko svjestan da bi bio hrabar da da ovaj pobjednički gol. Jer, ne znam, barem ja mislim da je bila, dakle, možda je bilo zbog suša, možda se varam, ali ja jesam nekakav poznavač nogometa. Dakle, pogledam kakvu utakmicu, ali nisam ne pratim vijesti, dakle, ne gledam koliko je bio rezultat u ovo vrijeme i koliko je bio tako, jer smo se više, dakle, uozbiljili u ovim kasnim satima i govorimo, dakle, o smislu religije i baš danas sam govorio jutro sa čovjekom koji je rekao, dakle, da prokleo nas sve, da mi ne znamo baš ništa, da on zna sve i ja sam mu rekao, svakako ima on pravo na to, jer kaže Koran da u vjeri nema prisiljavanja. I rekao je Abasanik da će svako biti podignut sa imamom svog vremena. I svakako, ako on vjeruje, dakle, da je to što njemu, ili ako, na primjer, da je on uvjeren da je akida Ibn Taymije ispravna. Vidiš, ako on u to vjeruje i živi, ne znam, životom ovakvim, dakle, kao kaže Ibn Taymija, dakle, da ne ide, da ne traži nikakve novotarije, na primjer, svakako je, ja to shvaćam da je možda čovjek dobar čovjek, dakle, da su ga u ovo uvjerili drugi, jer svakako nije se sam u ovo uvjerio, već je došao iz nekog okruženja kako su ga tako naučili, stvari. Ja pa sad je to i objasnio, ja mislim da je bilo u TAC 4, dakle da neki ljudi, da većina ljudi ili u stvari svi ljudi govore ono što su ih naučili. Dakle, ne može čovjek, dakle, da govori nešto što, ne znam, nije pročitao, nije čuo od nekog drugog ili bare nije bio obaviješten o tome preko nekih informacija koje su mu došle nekim putem. I svakako ako čovjek, ne znam, živi u okruženju gdje uči u okruženju svom samo o ovom da je Ibn Taymija ispravan i sluša učenjake koji mu govori Ibn Taymija ovo, svi ostali su kakvi, svi ostali su ovo,
ne može da ima drugačiju smisao ili na religijsku usmjerenost nego ovo. I ako živi, ne znam, u kući i radi za svoju porodicu, da sa svojom ženom živi, na primjer, ima polje na kom radi i nikome ništa nije učinio i samo širi ljudi, onda svakako nemam ja nikakvih problema sa tom čovjekom. Ali treba znati da će on biti podignut sa onim što ono slijedi. Dakle, i za to će odgovarati da, u stvari, ako ti i ja, dakle, mi slijedimo Abba Sadika, mi slijedimo Kaima i on je naš imam. Za njega je, ne znam, imam njegov propovjedovac ili ako je u džami ili u nekim kući u kome se radi religijski obredi, ali svakako on će ovo u što vjeruje, on će ovo braniti. Tako što ja branim ovo što govorim. I ja svakako, ja sam rekao čovjeku koji je došao, ja nikakvih problema nemam sa njim ako je on selefija, dakle, ali imam problema da mi kaže da sam ja mušrik i da on zna bolje od mene, dakle, da je on od onih 70, da je on jedini, od one jedne sekte koje čiti u dženet. I to je to, dakle, i lik nas je prokleo, ja sam rekao, kada pročitaš neku knjigu hadisa i istorije, vrati se pa nazad i to je to, dakle, i Bojan me rekao, dakle, nemoj tako, dakle, još je mlad čovjek jer ga je znao, jer je bio iz Sarajeva i ja sam rekao, ništa, šta ćeš da lik kaže kada je došao, dakle, da govori nešto što nije mogao da brani. Svakako je bilo malo smešno, malo sam se nasmio, ali šta ćemo, dakle. To onaj momak sinoć, jel? Ne, danas jutro je bilo, ja mislim da sam išao negdje od 10 do 11 sam išao gore na TikTok i dakle, stvarno sam se nasmio, malo bolje rekao, nemoj se smijati jer lik može da odapne, dakle, od neke da ga prolupa, ali nema veze, gledaj, meni je baš ono, malo sam rekao, dakle, da ne može dolaziti ljudi i govoriti ovdje bilo šta, dakle, da govore o stvarima, dakle, koji kao da znaju i ispričaj mi ovo. Dakle, ovako više ne može, jer svakako mi ćemo ovdje što smo na kanalu, što govorimo na kanalu, možemo i moramo da stojimo iza ovog što govorimo. Dakle, ne možemo mi sad propovedati nešto i pustiti ljudima da nam objašnjavaju njihove vidike, dakle, što bi mi trebali govoriti, dakle, i dakle, ona priča slušaj starije. Svakako, ja to mogu, ja mogu da šutim i slušam starije i pozorno ih slušam, ali onda ću barem neko vrijeme šutat, ali nakon toga ću na kraju barem nešto da kažem, dakle, i kazat ću ovo što ja mislim i što ja mislim da je ispravno, jer svako čovjek ima pravo, dakle, da vjeruje u ono što on vjeruje, dakle, i to je sasvim prirodno, jer i Abba Sadik je objasnio da nema razlike između jednog ansara i drugog ansara, već osim o stvari nivou svijesti ili uvjerenja ili jakina kojeg ansari imaju. Allahumma salam Muhammed wa ali Muhammed, ali ima al-Megdini i to je to. Dakle, nikakvih problema sa ničim i sa nikome, ali svakako, ako neko nešto priča, mora da stoji za ono što priča, jer svakako, samo trenutak, da, yes, but I don't have the food, you know, I ordered the food and I don't have it right now. Yeah, okay, ask maybe if someone has the food. Izvinjavam se, dakle, ovdje baš trebamo mačka da nahranimo, ali nemamo hrane, trebamo da naručimo. Da, i to u stvari sam rekao na kanalu, dakle, da neko svakako može da pita bilo kakvo pitanje oko religije. Dakle, ja sam dosta otvoren da pričam o filozofiji i o religiji, ali, dakle, ne može da ovdje dođe sa nekim vjerskim vidicima, dakle, da su muslimani takvi i takve i da neko ne može da primi islam kao što sam ga ja primio na ovaj način i vjerujem u ovo što ja vjerujem. Jer svakako ovo što piše u God Advice nisu neke stvari koji ne bi bile akademski priznate.
jer su i akademici potvrdili da je ovo što piše istina. I to je to. Ne znam, da vidimo, da imam nekog gosta. Inače, znaš da je bio je Borki ovdje na kanalu, ne znam, preko juče ili juče, ili danas, ne znam. Znaš ko je ovaj lik Borki? Ja, bio sam tu kad je izašao. Da, bio tu, da. Da, ja ću njemu poslati poruku pa da se dogovorimo možda za subotu ili nedjelju, da budemo svi, ne znam, da nas bude par barem, dakle, 1, 2, 3, jer mislim da kako on to radi, on će organizovati, dakle, ovu na kanalu možda neki jutarnji show i da izađemo, dakle, da pričamo. Biće nekoliko, mislim da katolika, nešto muslimana i ovih stvari, dakle, da i mi se predstavimo, ne znam, da će napraviti, dakle, temu o našoj religiji, dakle. Pa ja mislim da bi to bilo dobro, jer lik ima, dakle, baš je, što se mene tiče, kao što sam gledao njegove dakle, emisije ili njegova jadanja uživo, lik je dosta ozbiljan i ne govori, dakle, gluposti. Ne vređa nikog. Ne vređa nikog, dakle, tako, neutralan je, kaže, ja vrejem ovo i, dakle, ako je neko nepristojan, kaže, nemoj ovako, ili barem ga pusti da govori, ali onda je umjeren, dakle, pusti da i druga strana kaže ono što želi, dakle, i to je baš dobro, jer ono što, na primjer, da se ide na ovaj i onaj kanal od nekih muslimana druge ili druge denominacije, ovo baš nije dobro, jer u stvari ako je neko, dakle, bias od početka da ne daje riječ nekome, onda nije zanimljivo, jer je debata je jednostranska, dakle, i onda se onaj koji pobjedi debatu osjeća bolje od onih koji izgubi debatu, ali za debatu to nije dobro, barem što se mene tiče. I svakako ako neko ide u nešto, dakle, kao što je debata, treba da ide, ne znam, otvorenim umom i imati, dakle, pristojnosti, baš neki, ja baš ne volim, na primjer, kada ljudi govore, dakle, o moralima i manirima i onda ti skaču u riječ. To za mene nisu ni islamske, ni nikakve, dakle, etičke, ni moralne morale i manire, jer ako ti neko skače u riječ i ne puštati riječ ono što misliš, onda to svakako nisu morale i manire. Dakle, to je jednostransko, to je monolog u stvari, to nije ni debata, već je to monolog i, dakle, nekakva vrsta narcisizma, bi ja rekao, dakle, da je ovaj čovjek koji ne pušta drugome da ni izrazi svoje mišljenje, to je bolest i to se zove narcisizam i najviši stupanj egoizma, u stvari. I to mnogi ljudi imaju, dakle, mnogi ljudi se liječe od toga, ne znam, idu u doktore, kaže, ja imam ovo, i drugi kažu, dakle, imaš čovjek problem, narcisisci i ne puštaš druge ljudi do riječi, dakle, misliš da si nešto specijalno, ali baš nisi, dakle, ti si čovjek koji svi drugi ljudi i ti shvaćaš da si, ne znam, da imaš pravo da kažeš drugim ljudima što oni bi trebali da učine. I dakle, to je dosta ozbiljno, jer većina ljudi ima nekakve, ne znam, možda, i svakako u nekoj mjeri je to možda zdravo do neke mjere da likovi ili ljudi neki dođu do, ne znam, do posla, do utjecaja u životu, do nekih stvari koji trebaju u životu da prožive ili da si ustvare nešto skuću ili ovo, ali na nekom stupnju u životu moramo da shvatimo da moramo biti ljudi, dakle, da ne možemo, ne znam, sebe zavaravati, da ljudi koji su, ne znam, stariji od nas, da ne znaju dotične stvari ili možda ponekad ljudi znaju stvari i govore stvari koji znaju da mi znamo pa ne žele da pričaju sa nama. Ali u tom smislu trebaju oni da su svjesni da i mi shvaćamo da stari ljudi dosta više znaju ko mi, pa i mi, dakle, šutimo kada nam oni nešto kažu, pa je to super, ali kada se dogodi nešto što nije ispravno ili bar nije moralno i etički ispravno,
ne možemo da slušamo, dakle, da nam govore o moralama i manirima, jer nismo mi, dakle, toliko neuki ili ne znam. Ali svakako dobro je debatirati, dobro je imati debatu, dobro je imati stavove, dobro je iznesti neke činjenice na svjetlo, dakle na vazduh, da se provjetre u stvari i da se kaže ljudima, da se priča sa ljudima, svakako ako pričati sa nekim baš nikoga nije nikad povredilo, dakle nije od riječi nije niko umro, ali svakako možda riječ da šteti, da napravi štetu i svakako ovo olovka je više snažna nego mač i to je i nekakva poslovica i svakako ima smisla kada se kaže, dakle, u početku je bila riječ i riječ je bila sa Bogom i riječ je bila Bog, dakle, sa govorom, u stvari, Bog je, dakle, ovaj univerzum bio je stvoren, dakle, ovaj svijet ovdje, dakle, ovo što postoji sada, je u stvari bilo stvoreno sa riječima, dakle, da je Bog rekao, dakle, napravite to i to i ovi angeli, u stvari Iblis, na primjer, je stvorio Adama i svakako je u tome i ezoteričko znanje i ezoteričko mišljenje i treba znati da ako se kaže dotične stvari da treba imati znanje o tome, dakle, da ne možeš i na primjer hadise Ahlul Bejta, ako neko zna, treba znati značenje i treba znati da hadisi Ahlul Bejta imaju 70 različitih mišljenja ili pomjena i dobro je ih je znati pre nego što kažemo da je hadis pogrešan. Barem ne možemo, dakle, reći, dakle, ja sam čuo za ovaj hadis, rekao ga je jedan od imama i sad ja to ne mogu da verujem i to je to i odbacujem ja, kako budu lakše. To mi kao sledbenici Kajma i kao ljubitelji ili dakle, supporteri Ahlul Bejta, to ne možemo da si priuštimo, pa ma kako hadis možda smiješno zvučao, dakle ne možemo, dakle moramo da pitamo imama šta ovaj hadis znači, jer je samo imam, dakle primili smo ovo da je imam naš u stvari svjetlokaz, dakle smjeroput i ovaj što je halal i haram. I imaš nekakve zaključne reči jer ja moram da idem za 5 minuta. Što se tiče ovog hadisa, mislim, hadisa od Ahlul Bejta alejhi selam, svakako da je opasno i to je zapravo greh negirati, jer ima od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi se prenosi da će on na sudnjem danu držati odgovornim onoga ko bude negirao hadis koji se prenosi od njega. Ukoliko je, dakle, čovjek toliko drzak prema poslaniku Muhamedu i možda ne poveruje u njegove reči, on je spreman da odgurne i da ne poveruje u taj hadis, a može da bude istinit i onda on mora na sudnjem danu da odgovara za taj čin. On mora da odgovori poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve alihi kao i Ahlul Bejtu. Dakle, iako postoji hadis koji možda na prvu deluje nerazumljivo ili ne može da nam ne može da pasuje našem srcu, najbolje da kažemo Allah najbolje zna i da ostavimo tamo u nekoj rezervi i odemo pitamo imama kad budemo imali prilike. Da, svakako. I, to je to i svakako svako koji sluša ovo neka zna da u stvari ako Ahlul Bejt nešto kažu, ako ovi imami nešto kažu, ako poslanik Muhammed nešto kaže, to je kao u stvari, iako je nešto kazao prije, treba poštovati ovaj redoslijed, iako zvuči protiv razuma, u stvari samo imam zna zašto je nešto napravio, pa je u tom smislu i nešto objašnjeno u ovome u suri Al-Kahf, u stvari ovo o pravičnom slugi, dakle o pravičnom služenju, dakle the righteous servant,
i po tome hadisu i možemo to shvaćati ovako. Dakle, ako ide nešto, dakle, počinimo nešto, to ide protiv našeg razuma, da ide protiv naše percepcije, mentalnog sustava, svakako ako imam nešto kažem, ne kaže to bez veze. Ne kaže nešto što ne bi bilo barem u nekom stvari dobro za bilo šta. Evo, hvala svima, hvala Mohamed, hvala Sandro što ste se javili, hvala svima na kanalu i vidimo se, ja mislim da sutra ujutro da ću biti prisutan pre nego počnem raditi i